Dobar dan svima. Interesantno je kako sam dobila odličan ukus sa primjenom juzu limuna u slanom jelu. Ovo je neko recimo klasično jelo, teletina u slatkom kupusu, ali sa dodatkom juzu limuna, njegove korice. Dobila sam jednu prelijepu, nježnu aromu, neobičnu, a ne možeš da pogodiš baš tačno šta si stavljao, osim onaj koji zna. Potrebno mi je bilo krpine teleće, znači od plećke možete da isečete kockice, onako krupnije, odredite otprilike 3 do 4 kocke, recimo po osobi. Ja sam ovo spremala za 3 osobe. Potrebno je pola glavice bijelog kupusa, 1 crni luk, 1 paprika, 3-4 šargarepe, 2 grančice celera sa lišćem, 1 mali komadić slanine, ne morate ako ne jedete, i od začina bijeli luk u prahu, biber u zrnu, tucana paprika, aleva paprika, obavezan bijeli luk, bez njega nikako ne bi moglo, suvi začin, himalajska sol. Prvo ćete prodinstati meso, onda dodati luk, naliti sa malo vode, začini i to će krčkati jedno 15 minuta. Onda dodate kupus, sad je lijep mladi kupus, onaj šuškavi, polovinu otprilike stavite, onda stavite krompir na četvrtine. Ja sam stavljala 3/4 po osobi, a vi možete da stavljate onoliko koliko volite. Možete da kuvate i na kocke ili recimo u krupno, onako u cijelo, ako su manji krompiri. Isečeno povrće, otprilike 2/3. Stavite malo celera, odozgo opet poređete kupus i još malo tog povrća preko kupusa. Nalivate vodom onoliko da bude recimo 2 prsta ispod površine, jer će pustiti kupus vodu, pa da ne bude i previše tečno, a opet da ima malo čorbastog jela, ono što bi rekli kašikom. Ta jela su u stvari uvek najlakša za spremiti, najbrža. Imate dovoljno vremena da spremate neke druge stvari. Ja sam ogulila tu koricu juzua, sitno iseckala i dodala na vrhu jela. I baš tako, daje ono nešto, neku prelijepu aromu, neobično. Kuvati na tihoj vatri oko 1 sat. Jelo je gotovo i prelijepo. Pozdravljam vas sve. Zato lajkuj, šeruj i pretplati se. Hvala što ste pratili